Oriomno mlormo herwa owenga ngara ya Western Nyota TV nukusanga fuwangi churi ya rero kurera sipindi Asia ameno sana ndi wala kano alala nende Pastor Jack Spisu kurula Vihiga alala nende Reverend Stephen Hamati okurula Mumbeka ya Vihiga kumarisi imbaha ama kumarisi imbaha ya wacha kisia ya rienya rajasai nende rienya ria mwanadamu ambi kuchirisi imbaha ino kumera nisi Priska Chukinyo lawanda yori na Pius Tangozi ambi Reverend Hamati sabaso wole mera kao endi kanisa yao. Mera kanye ni Hamati Stephen, kanisa ya Langwa Christ Evangelistic Church, Huliyeshibinga Mkakamega County, bordering Vigano. Orio mno. Ambi Pastor Jack, sabaso wole mera kao ni kanisa yao. Bananga Pastor Jack Spisu, Rula Songolo, Bunyore, Vihiga County, Luanda Sub County. Kanisa Langwa Jesus Healing Center. Orio muno. Haro nuhu chake imba haino, Pastor, Reverend Stephen Hamati ninja kanawe, kulola huri, ndi huri ngala makwa karia nyara ya sae, nderiye nya mwanadamu. Nisabiri kuchake nindi Jacob yari mungira iriyo yokwebe iya, ohunyola, chihavi eche samwana, na kataka rio, batu miraingira yo kodio, ululi ya lipovoya huri kodio, ama okuverisania false identity, mulusungu, kataka rio ya tumiraingira kameyo, ohunyola chihavi, bado nyasaye yari amveresie favor. Ndahire ndebe, yari rienya ya Jacob ohunyola chihavi mungira kameyo, ama yari rienya rianyina. Nikataka rio rienya riaburio sirisibua, nyasaye bado yari nende, babalaba chimba basi hu Jacob. Sabaso ora humulori rienya nyasaye nukuringala imbaha Jacob, Reverend Stephen. Basi enjakeni ndo kubola mbu ndasoma mbaroma 9 emboleho kidogo Romans abaroma 9 mstari kwa 11 nde 12 na abana nibare ya shebulwata kata nibare ya shahole shindu lihuwa liosiri kata libitawe habula mbutiye miti ya nyasaye etiobulobo lwitiveho nibura libwe biholeta habula boyo oulanga Rebeka yabolerwa ari omuhulundu alamuhalabandira omutititi shinga olwaka handi kwa ndamuherire Yakobo ne Esau ndamuchwangire. Sasa noenga no lambu efweni huenga ni hulambu katisinda vere ranga Esau sana anyumali dalanga Esau yanyaha na sano mwana muhulundu na alafu yehanga nyoleti habiti muhulundu no mwana wabo mtititi nyina organize mpango ni yeberwa tihabi lwanda soma abaroma ino yamala ikira nendo lambu khane efosha hulolanga shitisho nyasaya lolanga ta bible walanga abana bano bashiro kuibulwa tawe bashiri munda mwanyina nyasaya yabora Rebeka yabora mbu abana bali munda muno babiri ne omutititi ordination ya nyasaye shingalanda panga omutititi ulangwa Jacob alibani omukongo Esau alarumishira omwana wabwe omutititi ho eshienga ngeno lambu ni ordination ya nyasaye kalumpango kwa nyasaye mbu katala kabakariena mbu Esau alirumihira Yakobo ho nesha chira kata lwa samwana ulangwa mbu Isaac yenyo kulambira Yakobo yenyo kulambira Esau ihabi tayari nyasaye aliyabora Rebeka alinde revelation ubolerwa lwabana banyaka nanga munda balwana munda so hundi nienya tiga bajako kulwana mapema munda le nyasaye Rebeka nareba nyasaye nishina shikole hanga nambona bwe kesi yoni tofauti abana bali munda muno babiri no mutititi ali bomukongo kumukali ho papa shiyamanyata Rebeka nuwa manya ogwati nisha lya manya papa alaimbo khola makoso huloko yenyo kulamire Esau ikhabi na kasi mpango na bora Jacob khola bwango shira yaline the revelation yaline ndo fimbuli wa destiny ya Jacob ya papa uwe ya korwata khofo huwenga khula in the outside huwenga khulambu Esau yeberwa lakini obwato tobulimbo mu ordination ya nyasaye shingolo mpango kwa nyasaye yali yapanga muhulonga huwe abana bano babiri yamanya mbu Jacob ni uliba
Esau alirumihira Jacob ne kwamba Jacob niye oihavi ho kehole mubulambu wa kawaida kezo hulo lesia ndio, lakini watoto bali Nyasaye yali ordinary no soma baroma ene ipirango bolambu ishakira abana muno bali bashiro kola shinduta Esau ya bashiri munda bali bashiro kosa hoto mundi anashiro kola, lakini ordination ya Nyasaye mpango kwa Nyasaye kwa le ndio lechira babo lambu ati shikali huyo wenyata no soma no sire bolambu shikali huyo wenyata abula kunyasa ulole nje timbabasi mbu abo yabo lambu emanyisa timbabasi kuwande enyere Nyasaye aline ndo bunyali kwe mu office kama Nyasaye shikunyala kumure bambu no chaya Jacob no chaya no chuange Esau nishina nomba no esia Yakobo ikhabinishina ni Nyasaye mwene ulanganga ni Nyasaye mwene uwetimbabasi amanyisa timbabasi huyo amanyisinja ne handi alahulanga oala hula nekachira efwe abwena ashya huli bilonge abola namalira nabola efwe huli bilonge sio nyalo kureba Nyasaye kahaba lano yocha kulanga oyenyere nole ochayanga oyenyere mbona basi orebanga mbona munala hola kale nyahangata olango bi ne hande Bible ibolambu eshilonge efwe hwalongwa sio nyalo kureba Nyasaye mbu eshachira unongendi nishinata ho endolanga mwambu nilihuambu Nyasaye ode inambu Esau alirumihira Jacob nekali mupango kwa Nyasaye ndio nechira kenyanga huila hule kwenya kwa Nyasaye chira niyewa hulonga shingaluye nyango mwene Orio mno reverend Pastor Jacques Spisu sabasama chuho kao humba ha yeneyo amawaka Reverend Stephen Abolana katoto ne sonyala kumanya lienya lya Nyasaye norasa ileta likhwa lyandola liekholekano mu okutyaka 25 Bible bola olunyali lweli 12 21 abola sikirambu Rebeka yali omukumba Isaka yamusaira omwami yahulla amasayo kake marebeka nabelega likhwa lya Isaka yahola yasaya Nyasaye alombe Rebeka yebule sikira yalo mukumba, lakini abana bano lwa Rebeka yali yakhabelega Isaka siyasi yakho kunyasaye okureba ni sine sindi siyekholekha anota, lakini Rebeka yahulla lilwano limunda nakaluka kunyasaye nabola sikira sina bawe siyekholekha munda mwanzenisi nabola wakinga tsimbye chibili salo mundu salo mwana wo wakinga ta ne tsimbya tsili munda yo ne balwana, lakini oluyo lukhulundu lwakharumikira oluyo lutiti likhwano lyali maparo ka Nyasaye me Isaka siyakhamanyileta sikira siyakaluka kunyasaye ta sikira lwa yalla chayinda yicha nabola okay basi lyenda yenyere lichakire kwekholekha thank you Jesus, lakini Rebeka yahenga makwakano nayenga mukari elienya lye Nyasaye ni sine esikhongo esikira Nyasaye nalomba byekholekha singa byekholekha kubola musibala siya kumenya sino onyala khulama kwakekholekha nobole nyakhola lingana no lichie singa mbusingira sikira bandi bakholambo, lakini wenya kulikhola esyoba welienya lya Nyasaye kule akopoko munda kalwe ku Nyasaye khurebane ni sikira sina Nyasaye andakholano kachicha mbwena wenya mbwena elienya lya Nyasaye khulinyolo khubirira khumasayo na masayo ne silolelo syeli subira lyo nocha ku Nyasaye no reba ku Nyasaye kabola mboli ne lisubira ano nyela khubola samwana Isaka yali ne lisubira, lakini ano nao Rebeka ali ne lisubira yenya khumanya katabana bano bechana babembwe Nyasaye nambolo lunyali lwa 23 omwana eli timbye tsibili tsino njakirasi timbye tsibili munda mwo yakhabe tsinzibulo tsibili olwibulo lala lwakhabe netsingufu okuyomba olundi nambola no mukhulundu uno yakharumikhira omutiti katolwa bebulwa Jacobo sikira already yali nalo omukhulundu owarebwa ho ikhabi mu spirit, lakini Isau yecha physically singa weikhabi, lakini owanyasa yarako mukono yalini Yakobo yecha natile sisilo sya Isau na wolo chichaye na niso wenye kambiji, lakini msibala muno kalole kambu Isau yecha okuranga, lakini Nyasaye elini ya odeina Jacobo abewo okuranga khulwe yako liyeli yatyaka munda mula, lakini siliale liye sikilo mundu wako selo undita Nyasaye nyo amanyise kila batyaka khulwana munda imu
Orio muno Pastor Jack Spisu abayi andakasa kumaririza kumbaha eneyo eya Jacob amini ya Jacob kuracha uinde bara indi kunendelea handi ndola matuvo na mangi na malai arano Reverend Hamati nukuringala baha eya Jacob ndakasa obore ko mulori nukumaririza kudaka ndala mbwe naringala imbaha ya Jacob anamenyari obula mubwaye nukusirisia alalane ndima kwakari aka Jacob. Reverend Hamati ndenye engalushiro kubola ka Pastor Jack ya habola mbo omundu umkristo kenyanga wenende okumanyirisha mbo eshanya saye nyanga nishina kando nendo kumenya kublambo kawaida no bulayo kubetanga intune nende akanya saye nya kira onyalo kupara ngo oli sawa onyalo kupara abantu bakuone anga onyalo kupara bulambo bukuone anga khane oli bulafu kabisa nende liyenyada nyasaye ikwali akabiri ndenye mbole mbu nyasaye khandi yali amanya mbu esawa alinde problem obwatoto no enga mu Hebrews chapter 12 ibolanga abundu don't be godless like Esau olaba oula manyire nyasaye singesa utachikira hulwensi okulia sheda kandala ya kusia birthright iye akamina nga tayari nyasaye ali amanya mbu Esau alinde problem so kwabona bwelengera nyasaye sai ndi tsiranga nende obuchaguzi bomundu the will and the choice yomundu mwena akolanga ho hande Esau kulanga alinde problem kana nali mushalo tayari alolanga birthright iye okwibula ko kuranga kuumamana ta yenyanga eli ebindu byenyanga esai kandi kamanyisia ye yaline okulambo ebintu bya maana kuye shamanyireta shamanyirisia mbu okuibula ko kuranga neshindo ekikongo ye yalolambu bora enywe supu yenya no kunywe sai kandi kalogambu a choice yomundu wamuzi bomundu akholanga buli nende determination kumakhuwa kana nyasanya lokhola kubulambubwe ho kando nende makhuwa kawaida kenya bomundu chingala Pastor Jack yabola kusaye eliya khabiri kukhole maamuzi akala malai kumanye bindu bya maana sana in relation nende likwala nyasaye ho katire kube nende muliyenyala nyasaye ni kumenyanga Uriyo mno Reverend Stephen Pastor Jack sabasama kwa kao kamarisi ano kuringala ula mbwa kawaida ama kwa buri nende ibaha eya Jacob. Asante sana Reverend Stephen ama kwa kobolana katoto omwoyo kwa Isau kwa likule yale ndola kata Biblia mno nyasaye amulanga Edom silili kwa lira ita omwoyo kwa Isau kwa yale kunyasa si yali omundu wonyana kulondelesia amakuwa kanyasaye yenyata uloya konsisifune ya kila nachi akawura ku Yakobo no lisubula lya Yakobo yali nyamanyambu ninyola birthright mbecha ndakanyola esyenyasaye anyena msibala muno yali obulwani bwe bwali anyole birthright abe aloleke niye wokuranga lakini mulienya lya nyasaye yali nyarao yahabe the firstborn weko Isau akusia birthright sikila linenjala no yenga mangana kesibala Kenya kwekoleke daka ino no kosi binde binji benya kwekoleka msibala sio moyo no tiro mukono oandale kumakwa kolake saino no kosi sia kwekolekele mkamba patience can give you something greater okenyeko obenende osubile kunyasaye mobenende lilindila moyo ko eliande komba liyekoleke pana kubola esaino ne injala nya umbe chindengu ndiye nwakalye chindengu ne mukamba nonyole sina omanye Isaka yalamira Yakobo ikhabi ne Isau na yabukule mali ya Isaka yali nali nayo yose lakini bado Isau siyayomba Yakobo yeluke sikaya nacha wa Labani bile sindu kate sichiko silala siyali nasiota lakini khavya ya khaba ino bola Isau mbe birthright mbele si birthright sekwe chindengu nchocho wenya ne Isau na bola chi birthright ni sina sinya kumanya ke birthright tane fuicha injala na muelesia nesubila ano kata Jacob siya malalieta siklali unywesi ya khaba ahola kaba chindengu chino nche chimbele sili ya khaba mbulamu basi chichie bandu baandala mapesa lakini obulamu bwabwe bwa mukamba sibuliyota omundu yambola litukulindi bishop wa Stephen Hamati yambola litukulindi ebindu biliyo msibala sino ebyonyala okhola lakini mwikulusi wa kholeta obusuma balachira msibala sino obukulu obusuma buno khole bukambe injili
lakini nolinda obusuma buno bihano chenabo mwikulu na buholeo sina amapesa kakomsukala uno Kenya kakambi injili okoli lingana elinyala Yesu yamala nabola we store in the storehouse of God hubige mahali penye kutu na nondo haziwezi fika lakini no anda laute obola wenye byesa ino ne mukamba wichokosia isa Jacobo elini amanyisi akaba msibala sino ne asitola nabola katale kanjiruhe ndehe Isau nende mali ya papa yosi siyalwana ko mumbeko mukunda mumbeko chingombe mumbeko sinata lakini elina amanyire siyanyenya ndoye kali isubula lyefwe nye khali be kunyasaya bana ku bindu bya khulolata our God is the invisible God nyasaya wa kuratira no mukhono manya bandu belongele bindu babola uno nye nyasaya wefwe lakini bafwana singa Isau no rane sindo bole wakhachaka kushika na bandu bekaya amapesa bekaya chikofia chawe chabaebwa ubuhongo bwawe mukanisa nyagalangwa reverend na kinga mabeka ikuru nabola basi senda khola nyenya abantu bandi bali yasa chaka kusena ko mikwe chiawe lakini izo silinzi za kwenyesa inaka nasa ya khabila makuwa mahongo musibala sinzejo lisubile lyo munyasa mukamba linendo buhongo okuyombe bya khulolesa ino Orio no Pastor Jack Spisu, orio ulori muheru awe ava Pastor Jack Spisu, alala nende Reverend Stephen Hamati, kwa lamana mrangama kwa erenyare ya sai, erenyare ya mwanadamu. Londe handi, ndo laimba haino isi isire, wala meke sio kano, valu ya bandu wale watu laimba hani vindu seviri ya kulu haro meke sio kano, kasi isirasi, kuchiriri si handimba haino, eyu ikiicha ebise kama vino. Orio mno kubala nasi kumera nese Priska Chuki, njalawanda yori na Pius Tanga usiku. Western News TV, evindu vichenjanga ano niyo. Karibu mwami.